kuma kana moigiki na makiria kuma kiama-ini kia United Democratic Alliance nikio UDA no rioikaine ta jatiritana na makiria kuri ikari hamwe na kana kuri ikari a gicigo gia Kitutu rugongo rwa bũrũri na kumoria metikire nĩ mahĩmbĩria thayo na makiria ritana kana gũteanĩria ritana rĩrĩa rĩkĩtio nĩ mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya kwa itemi-inĩ rĩake gũkorwo agĩtabania mĩrũrũngano kwanjĩrĩria mũthenya gũkĩrĩ ũguo nĩ athiĩte na mbere na kuuga atĩ arĩ bata wa Kenya maigithie thayo gũkũ nao atongoria magĩikia kana magĩthiĩ na mbere na gwĩka itemi-inĩ rĩa gũteanĩria ũndũ ũyũ. Mimi nataka kuwaomba nyote watu wetu wote mahali mpo hapa Kisii na Kenya nzima, haya maandamano ambayo yanaendelea hayatakuwa ya manufaa kwetu kama wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo sisi tunaomba ya kwamba haya maandamano tuyawache kwanza, tupatie serikali ambayo iko nafasi iweze kufanya yale matakwa ambayo wananchi wa Jamhuri ya Kenya wanataka. Gharama ya maisha imeenda juu, bei ya unga imeenda juu, bei ya kila kitu kimeenda juu, lakini tukiweka sufuria kwa kichwa, mwezi wa 3 watu wa hapa Kisii walienda shambani wakapanda mahindi na sasa nimeona mahindi imekuwa. Hao mwezi walienda maandamano sufuria na mahindi hakuna. Sisi wote tuweze kupatiana nafasi kwa serikali na hata wabunge hata mpaka MCA nafasi yaweze kupanga kazi yake. Katika Biblia nakumbuka Bwana Yesu akiwa kwa mashua na mashua yalikuwa yanayumba yumba. Bwana Yesu wafuasi wake wakakuja wakamwambia maji yanatingika tunaanguka tunakufa. Bwana Yesu aliwaambia nyinyi imani yenu iko wapi? Na naambia watu wetu mtulie, tukue na imani ya kwamba haya mambo yote muthenya wa rucio na makiria kwanjĩrĩria muthenya wa rucio ngwatanĩro ya Azimio la Umoja